Наша цель – быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших товарищей. Будем здесь, пока не закончится война, столько, сколько потребуется. До победы! Media sosial diramaikan dengan rekaman para relawan Serbia yang berdatangan di Saporosi. Rekamannya ramai beredar di Telegram media Rusia RIA Novosti pada Selasa 17 Januari 2023. Relawan Serbia mulai melakukan tugas pelatihan tempur sebagai bagian dari koordinasi. Batalion Pavel Sudoplatov dibentuk di wilayah Saporosi dan juga diumumkan di saluran Telegram oleh pejabat gubernur wilayah tersebut Yevgeny Palitsky. Kami datang untuk mendukung rakyat Rusia dalam perjuangan mereka yang adil, kata relawan Serbia. Sekarang tujuan utama adalah bersama dengan Rusia, belajar berlatih dan belajar dari pengalaman rekan-rekan, kata salah satu dari mereka, sukarelawan dari Batalion Pavel Sudoplatov. Proses pelatihan para petarung berlangsung dalam kondisi yang mendekati pertempuran. Selain sesi latihan, para pejuang juga melakukan tugas khusus untuk memastikan keamanan wilayah Saporosi dan kota Melitopol. Братья в земле русской, ну и другие граждане, которые не безразличны, что происходит, видят, что надо помогать. Поэтому парни прибыли, и видно, что у нас, да, уже не так долго здесь, но уже сплоченность коллектива. Маленько есть нюансы речевой коммуникации, но это все поправляется уже. Вот, поэтому, я думаю, сейчас уже пару тренировок, и будет уже все полноценные боевые единицы. Выполнять задачи так же, как все остальные ребята. Rusia melaporkan secara total 372 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.891 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 116.950 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-329.